vlogger nga nangihi sa poster ni Pastor Kibuloy, posibleng pasakaan og kaso kung dili mangayo og pasaylo sa publiko. Ania ang kumpletong detalye. Posibleng mag-atubang og kaso ang vlogger human nangihi sa poster ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung dili siya mangayo og pasaylo sa publiko, pasakaan siya og kaso nga naglakip sa grave oral defamation, offending religious feelings, violations of city ordinance og civil case for damages. Hinuon daling nakahimo og video ang maong vlogger aron mangayo og pasaylo sa publiko og ngadto sa kampo ni Pastor Kibuloy. Hello, good evening. This morning I created a content. My intention was for general entertainment only, but instead created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Alang sa Radyo Ronda Balita, kini si Tingjo Pipito.